Hi guys, welcome back to my channel. Mayam ngasi di ay Durga Puja special prasad recipe ama share tawjarake. Ngasi gi prasad recipe sidi khichuri petna thongba ne vegetable mayam ama hapaga akhoi mitai di khichuri thongba se kanna thonga chai ado yamna hauri. Ngasi gi sidi Bengali special recipe khichuri thongba gi recipe ne moidi ase khichuri se vegetable mayam ama hapaga thongba se labra khichuri ana hai. Ado moigi asise yamna special recipe ne ado मैम ngasi Durga Puja special asigi prasad ki recipe se share tawjarake ado मैम video se loina yengbiu aduga मैम punamakpu aigi subscriber aigi viewers punamakpu aina Durga Puja gi wish tawjari happy Durga Puja to all my viewers and subscriber Khichuri da hapkadaba vegetable singse sigaloina soiraga leire ado aina soiristagi hena mayamna apamba singdo leiragadi khala khalaga loina hapchan bibajai aduga aina hapi sikhakta hapkani habasu leite astagi lian basu jai mayamna pamdragadi adu singdo lothok piraga apamba singdo hapiraga oina thongbiyo aduga vegetable singse chaw chawna loina kae ado khichuri sidi thongbada petna thongdoini na फुटपद कुइने चंगनी अदुना वेजिटेबल सिंगसे चाव चावना कए अदो मैम सुमाइना चाव चावना साइज तौरगा ककपियो खिचड़ी दैना ngasi hapkadaba vegetable सिंगसिदी माइरेन अवाथबी पोटल खामेन स्क्वाश गाजर हवाई सांगबी आलू मूला सिंगा मोरोग टेकपगा अदो सिंगसिदी हापतबा जादे सिंगसिदी हापत्रगदी खिचड़ी गी महाव से चपचाना फुदो ओय अदुना सिंगसिदी सोइदना हापिउ अदो उच्चरागे खिचड़ी की हवाई से मूग हवाई ने लौजरे केजी मखाय मने हवाई से अदो मयामना अतोपा मतमदा थोंगा चाबा ओइरगदी अतोपा हवाई ना तौरगा चाबियो अदुसो अदुम जाय अदो ngasiगidi प्रसाद किनीना मूग हवाई ओइना तौजरे खांग साले हौजिक मई से मीडियम फ्लेम दा थमगा मूग हवाई से ngehaktang ngौरनी सुमाइना खांग साबदा हवाई से ngौथोगदी मूग हवाई सिदी मनम खरा कनबनीना सुमाइना मिनिट 5 रोम ngehaktang magi machu se kitang olak phofo manam ama thoklakani adu fo ngorani ado sumaina ngoragadi hawai se manam namde aduna se hojik medium flame da minute 5 rom ngorani ado ngoboloraga mu ucharake mayamda medium flame da minute 5 taruk ngore hawai se kothare hojik sida isingeng ba hapani aduga se pungkhai ma muktinga thammani hawai se phajana popthoknabagi adu loraga mu ucharake पुंखाय मा मुक्तिंगा हवाई से अहुम मरीरक फजना चामथोकचरे अदुगा खिचड़ी थोंबसिदा हापनबगी चेंग लेरे चेंग सिना केजी अमने जुमदा चानाबा चेंग दुने अदुगा हवाई सिना केजी तंखाय मा खिचड़ी से थोंगनबगी कोरफु अचौबा मा लौरे सिदाना होरेन ओटपा खोटपदा नुंगाइगनी चावबा पात्र ओइना लोबियो अदुगा सिदा होजिक वेजिटेबल सिंग से लोइना हापचलनी सिंग के काक से हापचले अदुगा होजिक सिगा इसिंग लिटर अनि हापनी अदुगा वेजिटेबल सिंग से हाना हाई फ्लेम दा मिनिट 10 सौहलनी अदो वेजिटेबल के काक म्याम जावबनीना म्याम कोरफु अचौबदा ओइना तौबियो अदुना ओटपा खोटपदा नुंगाइगनी अदो खिचड़ी थोंबगी मैम प्रोसेस लेखरे अदो ngasiदी एगी सिगी प्रोसेस से मैम दो उच्चरके मैम वीडियो से लोइनिंग व्यू वेजिटेबल सिंग से मखुम खुमजलगा मिनिट 10 सौहले मखुम खुमजलगा सौहनबसिना जांगनसु सौगले अदुगा जांगनसु मुंझले हवाई हापचरे चेंग से हापचरे आइना खाबै अममतंग हापा उलिसिना कैमरा सुपाइबा दगी पोचिंग से हापसदा खुदों खरा चादबगी ना अममम ता हापजाबने अदो लोइना हापा लोइरे अदो से मिक्स तौरनी मिक्स तौरगा मखुम खुमजलगा मिनिट 5 मीडियम फ्लेम दा सौहलनी अदो लोइरगा मु उच्चरके मिनिट 5 मीडियम फ्लेम दा सौहले हौजिक से इसिंग से फजना कंगजनग्रे हौजिक सिगा लिटर अनि इसिंग हापनी अदुगा फजना मिक्स तौरनी असमाइना खिचड़ी अपेटपा थोंबसिदी इसिंग अमुक्तंग दा मैम हापचलगा सौहलगदी हाउते अदुना इसिंग से मथौ ताबदो खरा खरा हापगा असमाइना थोंबसिना हाउरी इसिंग असाब ओइना हापगा अदो हजिक से ngaktang मखुम खुमजलगा इसिंग से सौगलानी सौगलकपगा दुगा ओला ओलागा मिनिट 10 अमु हाई फ्लेम दा थोंगनी अदो असिसे ओलिंगेगी हाउबे हेले अदो चाक से ओलिंगेगी तोइथरनी अदुना हाउबे हेले खिचड़ी थोंबदा हापकदबा मसला सिंग से सिगा लेरे थाव यांखंग 2 टेबलस्पून जीरा 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून सांबर मसाला 1 टेबलस्पून थुमसिदी नमगदबा चांगदा अदेगी मोरो अकंबा से हापनी खरा सोक तोबदा अदेगी फदिगोम अदो सिसिंग से हापगा थोंजरानी
Khichuri se jamna haunabagi horen ai secret ingredient amasu hapjagani adudi horen ai hapa matam doina ucharage ado mayam video se loiba fo yengbiu. High flame da minute 10 sauhalle sumaina marak da otchai ai makhada ka sanba khochanba tawdanaba aduga hujik ising si jo kangjale e hujik siga ngasaina uchakhiba masla sing do loina hapchalani aduga se hujik phajana mix tawrani mai sidi medium tawraga thammani aduga masla sing se phajana mix tawrani. Masla sing se hujik phajana mix tawba loire hujik siga ising liter ama hapcharani aduga se hujik phajana mix tawrani. Phajana mix tawba loire amuk sida half liter amu ising hapcharani aduga phajana mix tawrani aduga mai se amuk high tawrani aduga amukna medium tawraga otlaga khichuri se sumaina haurani. Ising liter ani do hapa loirga hojik se sawgale e hojik se amukna mai se high tawrani aduga amukna medium tawraga sumaina toina olaga minute kunama sawhalani phajana ado loirga mu ucharake ado mayam sumaina khichuri thongba se toina otpiu. Hojik minute kun se sawhalle hojik khichuri se mayam mondhare aduga cheng se mayam toire e hojik amuk sida ising hapani. Ising sidi kangjala kanda khara hapaga sumaina tawbasina haure. Hojik se phajana mix tawrani aduga medium flame da makhum khumjalaga minute 10 sawhalani ado sumaina makhum khumjalaga minute 10 sawhalinge kanda su makhum hangdoga marak ta otchagani olinge ki cheng se toitharaga mondhaba hengani aduga hojik se makhum khumjalani. Minute 10 medium flame da makhum khumjalaga thongjare ado aina marak ta makhum hangdoga utchabadudi mayam da utchadre video se ram sangani aina ado hojik se khichuri se phajana mondhare e loire hojik se phajana mix tawba aduga hojik sta thum hapani. Thum se namgadaba chang da hapani aduga mix tawrani mix tawraga si minute 2-3 mu thum se phajana toithabu ngairani aduga ngasigi khichuri thongba se loire. Hojik khichuri se sok tawnabagi khang phajana sahalle hojik sta acha thaw hapchare aduga thaw se hojik phajana sahalani khabaina khara nomthongjin tawraga thaw se jangna sarani aduga hojik sida morok ngasai ge akangba singdo hapchale aduga morok se hapaga 20 second muk lairaga paspuron hapchale paspuron se hapani aduga khabaina sumaina mix tawrani mai sidi dum high flame da tawraga thammani minute ama mu paspuron se phajana manamama nusirakpa pho phajana ngaure hojik sida morok atekpa hapchale aduga ngasaina secret ingredient hapkani habado jubi sine jubi hapasina asigi khichuri apetpa se jam hauri ado se hojik se phajana mix tawrani aduga minute ama mu high flame da ngaurani phajana aduga si thangdaraga khichuri da sok tawsalani asina khichuri gi mahau se hainingai leitana jamna hauri. Hojik thaw gi sok sel sida loina hapchalani aduga khichuri siga loina phajana mix tawrani aduga sumaina tawbasina jamna mahau leiraga jamna hauri ado aigi khichuri thongbase pungama muk change gas da thongbanina ado maida thongba oiragadi 45 minute mo adum changani khichuri sigi quantity se jambanina kuina change ado likna oiragadi matam se likna dum changani ado hojik se loire mix tawba aigi ngasigi recipe se mayamna pambiragadi mayam su soidana try tawraga ingbiu aduga taste to kamai phangge haibado comment ta habiramu aduga mathangda kari tawjaroge haibado adusu comment ta habiramu aigi video se pambiragadi like share subscribe comment tawbiramu aduga ngasigi di matang sta loisanjarage.